Minake bugun Aslan ököz, Bayçık ököz futbolga keldik көргөн. Futbol Kırgızstan менен Палестина ойнойт экен. Ал саат 8-де башталат, алдыда көрөсүңөр. Кеттик анда биз. Let's go. Let's go деп коесуң. Let's go. Башталды Минаке. Gördün mü? Ya, Aslan'a çakmadı. Üstüne üzücü olur gönder çakmaydı Aslan'a. Futbol başta aldı bak ya. Oturağız. Aslan. Harap. This is football. Kırgızstan. Kırgızstan. Молодцы!